الباريس دكتور رنج بر جميل شارزای دستوری لدوی که بشوپینی دکتور دماتا باش به البته ترسیه لجام کردان ترسیه که جدیه کو اف راب سرجمریا بیت کرن دبیت الترناتیف bu madde 140 کو madde 140 پیوز بود جغرافیا که دهات بکرن کو تقریبا 2 میلیون کمتر انزیدتر خلیق تدا بجدار باد لی حتی نهایت انجام دان ایدی سرجمریا که گشتی دیت انجام دان دمه که دا کو به 100,000 عرب جاره کدن bu van deveran inane te gotin heft taxli Kerkûkê zêde bûne pirî Ereb bûne. Tu vê rewşê çavat bînî gelo. بنابي خدي مازنو دلوفان سپاس بو مهوانداريا جنابي هوا طبيعي الهمي ولاتين جيهاني اف سرجميرية تيتا انجام دان بو هندي حكومات بزانيتن كا رجا خدمات رجا كدبشن اكنجي بوني رجا خاندني من خاندني وهر قالك بابا دير غير داينا سرجميرية و چه ازدانه و حكمت چارشت بلان خو سر افشن دي بدار جدن لي هر تشتكي العراق ردة بيكاتين ناف افي ولاتي دا ترسيا جهي جبركو تكفنت بن چارچوفه سياسي دا و بو مرمن سياسي و يت نتوا پرستي نبكارينان الجوري ديتنا من يا باشتر او بو ماده 140 دستور عراقي هات باجي باجي كيرن و باشي كنت بجن سرجميريا قشتيل العراقي هات با انجام دان لي اف چنده نهاتا كيرن خوش بختانه تشتي باش دفيري دا اويا حقل نتوي قومية استمارة احصائيات يرا كيرن و هر وصا توقتي دول دجم سال 2009 بوان دهبو حكومة الاتحادية استفسار طلب كرج دادگاه بلند فدرالي اري اگر هاتو سرجميريا گشتيهات انجام دان دبيت بديلك بو ابي سرجميريا هاتي مطلوب اتماد 140 دستور عراقي دا محكمة الاتحادية ديف بريارة حفتي وسي برسفت دتن و بيجتن اویچ پیوندی بماده 140 دستوری ونینه و نابیت بدیلک بو او سرجميريا پیدوی کو بهت انجام دام گوری ماده 140 دستوری عراقي فالوری دا جورا شين بيجين درحتيك يا هي بوهندي دكتور ابد دمك كده يا بت تكلم دم حفص سال در بازبي حتى الجور داخوانيه که سروکی دستیان افچین کردستانی پیتری 600,000 عربین آورده جبو کرکوک اینانه دمه که دا 200,000 مالین کرد لوی ده بره بار کرنه که حتی ابن نهال کرکوک و دی چارچوب سرجمریه ده لکرکوک بینه تومار کرن ایدی کرکوکی نه یعنی اگر حتی نوع قومیت جی که نتویجی تیدانه بید اوه بخوشی گوارنه که مترسی داره دیموگرافی نینه گلو که برگه که یاسای فرمه که یاسای پیتی تیدا اگر الگوری فرما راپرسی اوان پشمرن وک اکنجی آنگوشین بیجین خلق اوی باجری مترسی که گله کامازنه و تمام دم دا کچا و عرب هاتینا کرکو که بالمقابل کردی جدر کردین و هندک بکات دی جدر کردین فاوا مترسی کامازنه اگر اوی شوازی بتن للگوری او دیفچونت مکرین اف بسیارت ناف سرجمریه ده هین بحث الهندت كاتن كاتو برينو كا بجن حوالتي كيش باجيري بوي اكنجي كيش باجيري بوي تا بجن بوتشي هجرة كدياش باجيرا كي بو باجيرا كدي ليل غوراي ديتنا مبخوجي افا كنت بجن وقت توقيتا كما ترسيدارة بشتي لوازبونا شين بجن هيزا هرما كردستان المناطق كردستانية درب إدارة هرما كردستاني وبشتي افاريدا بشتي صلاة 2017 افچند هاتا بحث کردن که سرجميري بهت انجام دان العراقي طبيعي اكتب زفريه دستوري السال 2005 ماده 110 داشت فقران هي بحثت كتن كو حكومات الاتحادي اجدا صلاتت ويا ابي سرجميري انجام بدتن فيا مقرر او هرده صلاه جركي بهت انجام دان اگر تو به صحكي يعني سال 2005 ورا حتانو که بوشت انجام ندایا هر جاره که بحجته که بویا او حجتت اوانا بحثت کردن که بارودوخ امنی نه گنجایا و وضع عبوری نه باشه و حتی کدومای همان او حجته نکات متوفرن بلام بتني او تشتد صالح واندا اذا بويا لوزبونا هريما كردستاني بويا دكتور بگمان نهاجی که تا گویی خوی عراق شام شریفتینه نهاجی تبلیغی هی بتایبتی لدورین کردستانی بردام شانین رازای داعش تفعیل دبن هیرشان دکن حتی هفریقی که طایفی مترسیداری مذهبی لوی دبره که وقتا
ماده 140 كان بحث كان قالوا ماده 140 ماده كدستوريه بول سر عرداف ماده ده توقيت اخويا دست نشان كري ده نهاتا جيبجي كرن بو فيغافي سرجمري تتكرن يعني جاليه يا صايب جاليه دستوري و جاليه مافان و جاليه حتى ركفني سياسيين سركزات يا كرد قال حكومات العراق بكينا نفان حكومات انا بخطا كان مترسيه بيشتكي بيتكرن شامروف لفي كتب جيد طبيعي بسيارة جانبيته وديارة يعني دولتك وقت بيشت من شيانين از مادهك دستوري جبجب كم ك ريكارين جبجي كرنا افي ماده اگه تو بهی براورد بکید گل سرجمریا گشتی گلک آسانترن بوچی ماده 140 السرسي ريكارا هاتي آفا كرن يكش وانا افايا بيشت تدي دفر هنا سروشتي كرن فسروشتي كرنو دفري اكش مرجت سرجمريه دو دی سرجمری هت انجام دان اوان باجرین کفتین بر ماده 140 پاشان ده رفراندوم که انجام دان که خلک اوان دورا چرا نفس خودیار بکن اگه تو به اوی چندی براورد بکی اوان ریکارا براورد بکی دیال ریکارن سرجمریا گشتیل سر است دولت همیه آسان ترن اره پسیال فکر که اوی ابوچی حکومت خوفت دزید نجیب جکرنا اوی ماده و حجته هندید بجد من شیان نینن و تمام کادات تدن سرجمری که گشتیل سرانسری عراقی انجام دادن فاذا بسیاری بخود جواب و مدیار بیتن که آرمانجت سیاسی یلپشت اوی چنده هم بوچی جبر کو اگر هاتو الگوری همی در انجامت هل بشارتن و اوی هاتین انجام دان المناطق کردستانی در و اداره حریم کردستان اگر هاتو رفراندوم هات انجام دان اف دوراد چن بسر حریم کردستانه و افش اوی چنده ترسن جبر کو سنورة إدارية حریم كردستان الجوري دستور عراقي نهاتنا ديار كرن هاتنا تعليق كرن سرجبجي كرنا ماده 140 جبركو دستور دام پیدان حریم كردستان دكتم سنورة ويت حالي اول سال 2005 هن بس تمام كدا اف بيجن خطا يا سنوريات كيف ما بين حریم كردستان وحكومات الاتحادية دك دفرت كردستان يدر في إدارة حريمنا چندین هل بجارتن لهاتین انجام دان صالحت چی بیشیم پارت کردستانی داونه فاو القناقه کدگرن قناقه که جهرینا ولائه کو او خلق الاوان دفر های اگر دید جدر انجامت هل بجارتنا جدر انجامت را پرسیه که نیا اکثر کو بزانن دی گارانتی کن جبه کرنا ماده 140 اف دفر ناشن افسر حریم کردستانی و وکی سرجمری و گشتیانو که دی اخنات قناقه که وصادا و اوه چنده جبه کن بله كواتا أبي رهندة سياسية كور يا مترسيدار هي دكتورة كتا قوتي هالبطل ميفاني كمن هبو خلكي كيركو كيبو بيشتان روجان ما بحث في برسيكر أو يعني بهجمارة بحث كر هجمارة كي قالك مترسيدار قوتا من حتى جاران سياسات بحثي كرنو تبعيسي هبو لكيركو كتوزاني قلت نها سياسات تشيعية هي بيشتر دو حسين أبونا نها هشت حسيني لكيركو كان حتى بحثي هندي كيركو بين شش حفت هشت تاخن عربان هاد نزيده كرن بسات هزاران عربو كركو كهاد نانين هالبتا توزاني جي بيشتي 16 اكتوبر 2017 حتى انها اوان شكريه لكركو كدبم دچارچو بيچا من يدا تو روشه بشوبيني كواتا وكتا غوتي اوان روشه كواسا بخ پیدا كريه ويدي بي سرجمريه بكن كواتا كرد جاريه دستوري و جاريه مافان و جاريه دادگان و قالوا اگر غد اللي هاتا كرين ديشن شبكن توزاني جي حكومات العراق قد بابندي ريكفنانا بندقل سركردات يا كردان حتى في قبيجي لقلبي مثلا احصاء بينجي وحفطان دبا هر كردك بزان بقالوا بابندي هبه بروانا كان شمكو تجربه كرينا راست هكار الفريدا كرت شبكن باشا كرت طبيعي ام هرجار اختنا كد بيجين وام كد بيجين يعني يا خفتنا كايا کار پین هدا کردن اما بابت یک رزیا کردانه کرد اگر افان دفرداد گرتی بان و آرمانجا کا استراتژی دست نشان کری هبا و اداره کردن افان دفرا و سر هندی شول کرد با کو اف کرد اف سنورت کردستان نه يعني ابد كابتن مجرد چارچوبه که یاسایی دستوری دا با قناق قدم کیه دجره کدی وگر نف کردستانه و از باورم اف قناق نو که اشتیاز کرد با و اف دفر کردستانی بانه بس همان كدا امش بير نكاين كامل ملانا اقليمي جيل سرافان دفراها يعني نبتنا ما يتكرنا احزاب سياسيه عراقي بتنا بلكو احتمال ايران تركيا شرخي خوفا قال كوسبا بو جيبا جيكرنا افي ماده دانيتن الفريدا
زیاده کردن اوان کسا مترسیه کادشی که های که دلدار بتنه اگر تجربه چوی انبیرا خلی بینین سیاست عرب کرنی بش قبل طائفه سنی و زمان صدام حسینی دا این عندنا مروفة عرب بو اوان دبرا یا تشیع این عندنا عقل تشیعی بو اوان دبرا اوان گله که مترسی دارد بدون تو کردکی ولی بکی شیعه که متطرف ادی ولا آوی بو مذهبی بتن ولا آوی بو قومیتی نبتن مترسیه تشیع اوان دبرا گله که مترسی دارترش مترسیه یا تعریب کرنی چون که تعریب کرنی بدون تو کسی که بینی و او کسی اصلا ولا نبتن بوجه خوی کفن بلام درست کردن ولا یا تشیع از گله که مترسی دارد بینم و بعد ویار اللي بهدا گرتن ولی البته پروسس تعریب کردن لسردم بری دروز بونا عراقی لکرکو که هبویه تایبتی جل سال شستان سردم حراس قومیان سال در بازبی باوی که برفره دروز بیان هاد فرمه که دندا مترسی دارتر و که تگوتی هی لویره برحال برئیس دکتور رنجبر جمیل شهرزای دستوری لدوه که گلمه بسپاس دکتور